Priča koja kulminira Đurekovićom likvidacijom ima dva uzroka, tvrdi odvjetnik Marijan Hanžeković koji je prije 30 godina branio direktore INA-e i Podravke optužene za financijske malverzacije. Cilj je bio lažnim aferama razbiti perjanice hrvatskog gospodarstva. INA je do tada, do 70. godina bila isključivo kompanija koja je crpila plin i naftu. A trgovinom nafte i plinom i naftnim derivatima to je radio sve Genex. Osnivanjem INA Trade-a i kad je INA Trade preuzeo uglavnom trgovinu sa naftnim derivatima, zapravo ušao u poslove Genexa. Dokumenti iz tog vremena potvrđuju Hanžekovićeve tvrdnje, kaže povjesničar Tvrtko Jakovina. Jedan od udara je išao također na sinove narodnih heroja koji su našli mjesto u INI. Njih je bilo 4, narodnog heroja Krajačića, Ujevića, Špiljka i Josipa Broza. Postupci za malverzacije završili su oslobađanjem optuženih u Podravci INI. Utvrđeno je da sve rađeno regularno i da nema nikakve štete. Nakon oslobađajuće presude za optužene direktore, ostavku je podnio tadašnji republički šef policije Pavle Gaži koji danas živi u Koprivnici.